Rainbow Mizo Channel clear tu te chibai ule voin hi December ni som pasari ania tun tumchu thianpa mani achang te thuzia khi karon chiar chuak velok dona achan chu kanchan chin thar buat sainen ain kung kai nuala wangin athuzia khi kan lo hriat ma sak chuan video thar kanron ti chole tur hi ati chiang le zol dona kanron da chuak ma sa ani athupuya hian Tramathipui atle zele ti ania mania changde thuzia khi longai thak chun zomangle khovel ramro puile hu hanga takmai America in president anthan meu chuan chitin namtin trongtin hi vanlal nawang atrana kalvaria andang chuang love tiang main oje khrang te poin America lam hoin kan mit kan beng kan lena zol nei der te mai ba ka Shilok thin te thangin mani tok te in kan lo man hlelve na sakhopa tran zong le du zong in anglo om khom tan fam chu kan ram jim te a po kan thu ain mu thai bik heklova trong kam na tak taka loin tong bong tok la bolo ma se tu ma indem tur ani love khovel tukvera kan dak tlanga kan mule hriat ain anglo mai ani e Joe Biden hi US President elect ani to emni achana om chunchu lani okong love ti hi ani America mi te inkai hruina constitution ro puilu tu khovel democracy ram tamjok ten an Anton Fauchen khu a bel chiang a piangin aro puizia ha hip mai ni lo chalvun churnung nung khopa an soithin ania America President than hun turte State tin Electoral College vote certify hun turte Electoral College ho vote thak hun turte mai baka President elect puang tu turle President laklu hun turle ala lut tu tur chanin chiang in ain jiakul maya khuti khopa constitution ro pui duang chok tu te ro pui tur jia kha kangai tua changin kai chuan amakin aro pui katilo thailo chutiang ani mek lai chuan nimin pia mai khan Washington DC State tin Iowa President thang tura Electoral College voter kalkhom ten America President voice somli paruk na tur vote an thak mup maya kumdang presidential election dangang chu ni sela settlement tukzata olsama anram president tur thang chuak mai tur ani lain state thren khat te chuan anin than dana thil fello uchuak tak mai aom nge nia hrein state thren khat governor Secretary of State tele State Legislator and Minister le MLA role and state rural to Republican te inkara ngaidan in anglo takmai dal tulung puilian atawlur maya Mizoram le Assam in Ramri kan inchu aya nasajok main thu anin chua State Trenkhat Governor le Secretary of State ten Joe Biden vote tura Electoral College vote tur antirlain an rural call le dan siam tu lawmaker Senate le House of Representative Republican rural na state te chuan mi puiten state rural tura an than chua jok te Japan nei haulova an thu thua thil an lo ti vengo thi an ngai dan ani baulo US Constitution in state legislator te thunai na apek angin an state IO tur Electoral College voter putrama vote ngai tur antir ve ta thunga vote thak na hmuna anin chiat khum sok ani tak mel hle ani entirnan India rama Rajya Sabha MP te hi state tin MLA rolin an thang thina state rural tu te ruling le an thopui tamjok te vote lam an tlingtlang pui thin chuti rol chuan Mizoram governor le chief secretary hian chief minister le MLA te ron map lawin an mani thuin opposition thlop zongin Rajya Sabha MP vote tur thangchuakin lo vote ve tangot sela an boi hleang chutiang vel chu anom dan khu ani bere USA le India hi democracy ram ve chu nimaila kanin thandan ain an chialo awangin mipui mimir tamjok ten kan hriat fiat thiam nan karon tarlang mai ani tichuan voters in thua parallel vote antia US Constitution a chuan pomlo ve turti ani chutiang parallel vote chu state paruk heng Pennsylvania Georgia Michigan Wisconsin Arizona Nevada anom tamai sia Michigan GOP te phei chu
Washington Attorney General in vote thak lo turin alo dan tir nia soi ombok boxing le kung fu manga hanchin felchi ani miolo awangin thutluk na siam hlei theilovin an sarwal trin ta hria kumthar sangni somni pakhat January ni ruka state tin ayo voter 10 an thlang thale dona president an thlan final hun hi sonhlat anita ani chuti rol chuan he electoral college vote thak hi CNN Changchen News Network ta chuan live in an pechuaka lelama luang lut zurzura lelama luang chok purpur khopa an mani CNN chomtu tele sale buchang rum ni tina barfau tu nana na chuan Joe Biden chu an mani point aruka an oilo hial turin ne takin electoral college vote zathum paruk muin achak thu war in an puang klora chung aya warmain Donald Trump electoral college vote zani somthum pani amhu thu aya warin an puang dum boka heti mekla hian Donald Trump thlop tu legislator te vote mu ero an share sakve du tak miolo awangin riar tuipur angmain an suk na ngaya an suk tir le tareng ani chu wangchu nifamiang CNN thupuan la chu la chongin fake news trend khatte ba ka kan mizo TV media lian tenen lam an puan tak chum ni Biden hi atlin lo phai chuan kan TV media tena international politics news an puan te hi chu oi har ti fe chu an katnuk taweang masemo heng thu buai an nei na state te hian electoral college vote somruk pathum an nei hi January ni ruk sang hi somni pakhata joint session an nei huna Donald Trump vote an tumtak bursi awangin Trump chuan vote zanhi somkua panga muin Biden an zanhi somli pathum a muthunganga Donald Trump hian achak wangpo ni chuang lovin America ahmangaina awangzokin US President lalthu thlenga mathai lovin athutlumle dep mel ta hlea anupui mel thale piannal chungchuang Melania Trump point White House sumtual tivulin amoile ngei don ni in alangta tin US President elect hi CNN le mainstream media te puantur ani chete ei lova US President elect puangtur khon keini Mizoram chunga tuihok luan kora ke korte mong tet ha in bual mai tenen kan thulo dan ain angreng ani US Constitution in puangtura uluktaka aduan General Services Administration puantur ani lopong pabeng warngot chipo ani heklo mase ani GSA lampo hian Joe Biden hi tun thangin officialin anla puang ozong lova mainstream media te ro chuan president elect in an puang ula January ni somni sanghin somni pakhata laklu ani turthu chanin an puang to hial ani mase dar mai angchau ani thung US media lian tele liberal Democrats thauta hian mauruangin ilovin bing tai jok an zon thu hi an hria thuna chuan Biden bing tai hi an thauda panga natakin an social ngei bokang an mani hopo thauchuak le tur om to lovin mitam takte thinlunga phumbovin anom ngei bokang naktuk mai hian former National Security Advisor Michael Flynn chuan athu pon chuatur rol tak anei thu tarlan ania Joe Biden tan chuan mangchia anilwangti soithei ani talawa he thu ka zia wang hian Joe Biden hi ka huati na anilawa Biden hi diktakin tlingni se mudmu tua tui takamuin nar mulphelepa nar sekin lai khum thlenem ka bel to ngeyang chuti rolin Donald Trump ero America rama thutakle dikna kot khera tlumek kai thawa tungding tura beitu le Bible chuang tu le pathian hena tongtrai fauthin White House cross choice anga khovel puma Christian te thlawang hautu hi ami ziale nundana soiselbo ni big masu sela kaini Christian tam takte thirna tangchuan ama tranlo thailo tura chungril lama thoktu aom ve miao awangin voin thlengin kanla tongtrai pui fan zel chu ani hi putraman sai pui kallai anga White House lam tluang azo mek hi fangmi rolten andan zo mel talo hle mai khati jong kha mania changte thujiak ania keimani buat sai video thar aron chu chunjom thuayang Rainbow Mizo channel khirtu te inchunga kanlome